أحبتي في الله خطبان تين يتعران تنا متدورين إسيدا أرمى تربان قادسة أرشي جلتاؤو تججرة دمت قدراء جن أحبتي في الله إمام عادل درتاء مسلم توتا هكذا لقافته غربا لمدى شاب نشأ في عبادة الله عز وجل غربا gabbartii rabbii keessatti guddatu gurbaan sadaffaa warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid asitti ilaal shaabbiin jenne rajul je gurbaa qalbiin isaa masjidatti rarraatuu taate ta afuraffaadha rajulaani tahabbaa fillah dhiirtoolee lama warra rabbiidhaaf jecha wal jaalatu ijtama'aa alayhi ibaadaa sanirratti ka walirratti qabaman وتفرقا عليه أتشمرت خجرجربه تشنفاتي رجل دعته امرأة غربا إن تلتك إسيامتي ذات حسن إسن صاحبتي بفقاري وجمال بريد تتات فقال إني أخاف الله تن مصيبة قد غربان جهفا رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه خطر بفاتي في خمايتي إن شاء الله تعالى غرباتك حال خباجر ربي إساء قيادتي إيغنا إجل من إساء ممن قد انقلس نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد أحبتي في الله خطبان تين يتعران تنا متدورين إسيدا أرمى تربان قادسة أرشي جلتاؤو تججرة دمت أسوني أران تناخني بك إسات التيارو مراسة كاف غرق آمادورا غرق البيتين ندقى فدا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المتفق عليه من حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمني رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال سبعة يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ذاتولي تربة ويا قدس ربي ملي قدس براهن جراني قدس إسا سنجل إسان خاياجي سيفي هرتيتي ويا قدسني قدس ربي ملي هنجر رسل ربي قدس أرشي سنجل إسنها خايون سننجا جرى تربة خبجا أكم أحبتي في الله ويا قداسا guyyaa cinqiidha guyyaa salphinaasan guyyaa aduun miilii takka namatti dhuftu raawina hadiisa kanaa maal jee miilii takka takuula itti godhan marfeessan immoo fagina dachiitii je yoo maayilii san taate aduun hanqam takka nurraa fagoo jechuu guyyaa san kiiloomeetiruma takkaa fi meetira 600 jechuu yoo garuu miiliin takuulaa taate ميلا لخا متاخي ترى أنوتي أدونا كنا جبت جتشور بالله عليك رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم قويا قدا هما
sanirraa yeroo dubbatu maal jee namni cufaatu hammuma dilii isaati hurkaan isarraa yaatii je nama gari hanguma kophee uffachuu yookaan kaalsii kana gartee mogolee isaa kana hurkaan isaa dhaabbat kaan ammoo hamma jilba isaati kaan hamma mudhiiti garii cancala isaaf taate hanqa gurra kanaati hurkaan isaa irraa yaatee mee laalii atummaan wantana asyuum immaajin mee fageesii laalii jaalaqooka islaamaa akkasit dhaabbata garuu zaatoolee torbantun cinqii takkaahuu walii qonqon qaban isaan gaaddisa arshii jala jiran kaduraa eenyu imaamun aadil durataa haqa dalagaate kalammada washaabun nashaa fi ibaadatiillaahi azza wajal dardara gabbartii allahaa keessatti jalla jalaalu kaguddate kasadaffaadha warajulun qalbuhu mu'allaqun bilmasaajid gurbaataka ka qalbiin isaa masgiidatti rarraatuu taate ka afuraffaadha warajulaani tahabbaa fillah ijtama'aa alayhi watafarraqaa alayhi dhiirtoolee lama zaata rabbii keessatti rabbiidhaaf jecha ka wal jaalate ka rabbii jecha ibaadaa sanirratti wali qabaman yeroo gargar bahanis jaalala rabbii irratti warra gargar bee khashanaffaadha warajulun da'atu imra'atun dhaatu husnin wa jamalin faqala inni akhafu Allah gurbaan shanaffaadha gurbaa tokko intalti takka saahibni bareedina saahibni gaariidha guddina taqabdu hawaasa isii keessatti horii taqabdu bareedduu kataate zinaa naddalagii waliyaadu billah jetteeni gurbaan kun ani allahan sodaadhaa ka je'en ka jahaffaadha warajulun تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه قرباتك صدقاتك غنت harki isaa tuubar yeroo ulamaa'in ibsitu yoo innaawa nama ta'ee namni isa bira jiru dhoysuu isaa keessatti harki bitaa isaa kan hin beene yeroo harka mirgaatiin kan ikhlaasa jarri kun torbanuu ikhlaasa qabaachuu isaanii garsiisa aboo rabbiin ikhlaasaa fi ittibaa fi sidqii fi istiqaamaa rabbiin waaqan خطربفادا ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه غرباتك هالخ اجرون خربي اسا يادته صدا اسات اجلمن اسا اممان قدن غلاس درق امامتي جان اصبرت علماء خاليا خباتون اسا خبا قفجچو متي واجرا اسا قس من اسا قس دكان اسا قس مكينه asuma odoo jiruutu garsiifannaa namaa dhiise inni qalbiin isaa rahiimur rahmaan arshii isaatii fi abbaa arshii rarraati imimmaan kadhangalaase jarri torban kun gaaddisa arshii jala aboo ammas du'aa inni godhu hortee teenya waliin rabbiin gaaddisa arshii jala nu waaqayi kaduraa eenyu jenne ahibbatii fillah imaamun aadil durataa muslimtoota haqa dalagaa kate yoo fakkeenya ni fuuna jenne nabi muhammad man sinjaa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam ahmad ibn hanbal qayyaba allah thara du'aa'iti yatakka yo rabbi narra khaqaybalu taate an du'aa'iti ya rabbi durata akhayna nuqacelchi sanarra haqaybaluji mali bini baytani durata an muslim tota asawjir inni san qacelan warri hogganu cufatu ni qacelan قرآن ربي تيني إسان بلج يو وانتك قودتك خنف توفا إساني توفو والكدت إساني بخنا نمامي دمف بيلو إراخبه جتوبر شريعة ربي دا خدها بوزن إنسان هكا مالي قربان قن مالي في قدسة أرشيسان هكورة تني بيتني فإنا إسا فالليسي يرو أنغو قبدو أنغونتون أرقى نما قوتني بيتا ناهي يمين سنجاور أرقى إيغو مينياك أنا مالي أنا مو أنا نكنا جدا جاور أيوة أت تناك أبي فالليسي نما ميدو أجابسي أبا فدي خنو هادو خنو هاجراتو جتشو دندهان تناك أبي فالليسي هوا إسا فإنا إسا فالليسي
eegasi ammas ikhlaasa qaba dalagaa isaa keessatti faaruu namaa oduun ta'een waan rabbi barbaadee fi gaaddisa sana akka godhate zamana keessa jirru kana keessatti jabduudha beeku ni jira hawsa aibbatii billah gurbaa lammadaa shaabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jal gurbaa gabbartii rabbii keessatti guddate kuni kagalata qabu rabbi eegasi haadhaa fi abbaa isaati tarbiyaa nadiifa tarbiyaa qulqulluu jalatti waliin janne san kannaniif tarbiyaan obboleeyyan kiyya qanaa'aat ihtimaamaat maahiraat quduwaat waan kanarraa dhufti bar mucaaqee atii tutuutu aqiidaa qulqulluu salafuna saalih alayhim min allaahi ridwaan akka ilillii biqiltuu takka biqilchanitti atiitu mucaaqee keessatti biqilche eegasii ihtimaamaat dhala fadhii hawwin mucaaqeetii maali amantaa islaamaatiif akka intarastii qabaatu godhu kitaaba dubbisuu akka fadhii qabu mucaaqee godhu mujaahidoota akka dubbisu seenaa isaanii godhu atiitu godhaan amantaa islaama irratti gurbaa guddate bar kunis yoo laalte amma dardara jechuun umrii jabinaati aduun sa'aa sadii tabaatuu fi ahibbatii fillah soora sa'aa 10 takka aduun baatu wahii takka aduun toora sa'aa sadii sanbar umrii dardaraati jaba waa hunda godhuu danda'a garuu umrii maaliiti umrii jarjaraati dardaroota yoo laalte jarjaroota umrii shahawaati gurbaan kunis ikhlaasa qaba fadhinnaa lubbuu isaa faalleeseeti fadhinnaa lubbuu isaa faalleesee dilii amman tana akka agartu obboleeso mana kee dho'isaa keessa jiraatteeti bar waan feete godhuu danda'a kana cufaatu faalleeseeti amantaa islaama irratti gurbaa guddate ahibbatii fillah tanaafi gaaddisa san haqa godhateen isiniin jaa aboo rabbiin ni dandahaati nuufi hortee teenya gaaddisa arshi jala warra taa'u rabbiin waa godhu gurbaan sadaffaa warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masaajid asitti ilaal shaabbiin jenne rajul je gurbaa qalbiin isaa masjidatti rarraatuu taate wallaahi dhaatoolee torban tana keessa takka qofa oduun ta'in 2 3 4 ta'uu dandeenya nu cufaatu takka oduun ta'in 4 5 ta'uu dandeenyaan isiniin jaa takka maalayya qalbiin isaa masjidatti rarraatuu qataate yoo masjida salaata tokko salaate yoo min deebi'aa jaa darsiitun masjida jira darsii masjida jirtu qooda isii irraa fudhatu masjida gargaarsa jaan masjida horii isaatiin beekumsa isaatiin humna isaatiin masjida cinaa hadhabbatu masjidatti qalbiin isaa rarraatun akka rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wantidaaru salaa ba'da salaa salaata daga eega salaata taan eeggachuun magriiba dhuftee jama'aan salaattee tafsiira qaraatee ishaa'ii eeggattuun mindaa tana sii sabachiistii bar qalbiin isaa masjidatti rarraatuu kataate amman tana yoo laalte garuu harri nama gaddisiisa obboleessu bakka cufa dhaquudhaaf proogiraama ni qaba jum'aa fi salaata jama'aatiif ammoo proogiraama qabu gurbaan kunis nama shahawaa isaatii fi fadhinnaa isaa faalleesee ikhlaasa qabaate tanaafi qalbiin isaa masjidatti isa rarraate kunis haqa godhata ahibbatii fillah ta afuraffaadhaa rajulaani tahabbaa fillah dhiirtoolee lama warra rabbiidhaaf jecha wal jaalate ijtama'aa alayhi ibadaa sanirratti ka walirratti qabaman watafarraqaa alayhi achumarratti ka gargar bahan rabbii jecha wal jaalachuun mindaan isii asii fi asii miti inuma hadiisa biraa keessatti wal hadiisu fi sahihayn min hadiisi Anas ibn Malik radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان نمسد واسدي قلبي إساني خيستي كأرقمي إيمانا نكبا أدنتهن حلاوة إيمانا دمدمي جراجي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما تدروا مالي
Allah fi ergaman isa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gama isaatitti akkan jaalatamaa ta'uudha waan isaan lamaan jirurra eenyu jaalatta Allah jaalatta jalla jalaalu eenyu jaalatta rasuula rabbii jaalatta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eenyu deeggarta Allah deeggarta jalla jalaalu rabbii eenyu deeggarta rasuula rabbii deeggarta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akkas taanaan mi'aa iimaanaa san dhamdhamte wa an yuhibbal mar laa yuhibbuhu illa lillah nama jaalachuudha kan hin jaalanne Allahaaf jecha malee walaa gosa kiyyaa walaa ganda takka walaa nuti maarree walaa mintisiyyee mintisukka eenyuufi Allah qofaaf taanaan gammadiin sinja maal jechuu irra hedduun nama nagaddisiisa amma yeroo laalu rabbii jecha wal jaalannaa je'ee saahiba wal hamatu afar saahibiin sinjaa bar wal hamatan inni deemnaanni laa boo'atis ijtama'aa alayhi je'ee bar ibaadaa rabbii tuutu walitti isaan qabe isaan jidduu maaltu hin jirre fitnaan hin jirtu isaan jidduu maaltu hin jiraanne nama hamachuun hin jirtu isaan jidduu maaltu hin jiraanne oduu asii fuudhanii achi geessuun hin jirtu isaan jidduu maaltu hin jiraanne zamanni keenya zamana fitnaatiif baleeso tiktaak bannaan ni agartaami maajinaan achi godhatu laalboo achi keessa akka godhatu laali laa inni yoo dabarsee boo waan khayrii dabarsaaf ahoo laalimee doktar Dhaakir Wanji ahoo laali fadiilati sheekh doktor Muhammad Hassan arraan tana khutubaa inni godhu tana dabarsa malee fitnaa hin dabarsu tanarra wali qabaman tanarra gargar bahan unnootii gaaddisa arshiiti innaawaa guyyaa qiyaamaa rabbiin nama isaaf jecha wal jaalate itti dhaadataanii bar ayna almutahabbuuna lijalaali alyawma udhilluhum fi dhilli yawma laa dhilla illaa dhilli jedhe mee anaa jecha guddina kiyyaaf kibriyaatiyyaaf warri wal jaalate eessa jiranii guyyaa gaaddisa kiyya malee gaaddisi biraa hin jiraanne gaaddisa san jalaan isaan kaaya jedhee itti dhaadataa nama tokko yoo jaalate rabbi qofaaf horii isaatii miti beekamtii isaatii miti maslahaa wanni duniyaa jedhamu tun takka kan hin jiran isaa jecha taanaan jarri lamaan kunis ni beekame ikhlaasa waan qabaniif gaaddisa arshii san jala taa'uun haqa tashanaffaati rajulun da'atu imra'atun gurbaa intalti takka isa yaamte dhaatu husnin isin saahibattii bifa gaarii wa jamaalin bareedduu tataat faqaala inni akhaafu Allah tun musiibaa guddu eenyuutuutu fakkeenya nuuta nabi Yusuf alayhi salaam huloolee cufaatuu bara cuftee fi ani akkaan arra dura jiru beeku walumat tokkosna akkaab deen eenyu muslima saayinsii fi teknooloojiidhaan warri booda'aane eenyu islaamaa miti muslimtoota وقالت هيت لك جتني بر سيقوم آويتين جرابر يا لمنم تجر هما تقبلسو هاسونين جرو وان تك خينجر سيقوم آويتين جرابك هنولي شفت وغلقت الأبواب بابين هنولي شفت ميلا لك قدنا يسيسن بريدنا إني مو غربا دردرا بريدا إنو ما هو قبر قال معاذ الله ننتك فما جئني بك itu hiyan ni baita mali buka qalbin isa arshi fi abba arshi wajhi walittihila daga niwa wantak asitille gurbangul faqala inni akhafu Allah yarojo ulama in yarojo isita natiduda jeccasan baaseti isidu an ramarabbi sodatu badita hin hojjot qama isa walin didda garsiiseti ja yookaanuu qalbuma isaa keessatti arrabbiin sodaadhaa je'e qaamaan ammoo akka isirraa hajaa hin qabanne hogodhe ka asii garii si gaddisiisaa bar fireendii isaa yaammatee alnakka hawaatamui miskiina balaa dhoortoo fatanaa kuftee jirtu obboleessoo aslan haasawa tiraash dhoqqee akkanaatu maaltu fideewu ni beekaa muslimni fireendii beekaa jaalatu mana dhaqaafi malee hin agarre taarika tokko ni meeytan amaanaadhaaf sanada isaa hin agarrean hadiisa sanadaan dhufe malee hin jiru beek ibnul jawziitu fide ayyaba allahu thara almawaa'id walmajaalis kitaaba isaa keessatti fide gurbaa takkaatu ture abii bakr miskii khajaanin ni gaafatanii ni bar yaa abii bakr samaali ati miskiin sirraa urgooytu tun maalii jannaanini ani takkaa miskii tuqadheetu hin beekuu je'eni bar
garuu gaafa tokko intala takkaatuutu na yaamee jiina intala bareedduu aangoo qabdu hoottuu badii fokkottuu sannatti hojjedhu naan jette yeroo laalu intala tana bareeddu aboo ani siifin tolchadhaa eessa jirti sagaraa nagarsiisii jennaani dalayduu isiitiin hunno garsiisin jette sagaraa seeneetuma ahibbatii fillaa sagaraa san dibatee fi abbayee fi mucan yeroo laaltu haalal arkaa isaa jibbite narraa baasaa jetteen eegana mana isaa deeme qaama isaa dhiqate rafe manaamatti waan namni takka hin goone gootee jiruu addunyaatii fi akhirattuu sin urgeessaa jechata guyyaa sanirraa miskiin qaama kiyyarraa akkuma facaate malee an takkaa miskiitu wadheen beeku jette maaliif aboo isin wayii akkas walittaan aboo jarasan a'uudhu billaahi mina shaytaan rajiim asin laalu jiran jarasan wayii walittaan aboo addunyaa guutuu akhbaarri BBC CNN waan odeessite aboo maal jechuu kutuba irratti wayii akkas jetta yoo akkas jette ijoolleen laga harreetuu sin naqaatee jirti obboleessoo bakka baxxas ta'uu sin jaan aboo zamana keessa jirru kana faani beeytaame obboleessoo yoo ati bar irraa cal jette si lakkafanii bar akka naman dhageenye wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru an mataa khiyya tiyyaan haasaw silaa kutuba salaata shanan jum'ata himbahu mana khiyyarraa sin jum'ata khutbaa godhu masgiida nin dhufa salaata shananti yanu dhufa mana nam takkaa hin dhaqu silaa dandahame hin dandahamu malee fitnaa jirtu fitnaa hinse mana keenya keessa nuu jirti bar fitnan rabbi sodaachuun keessaawuu yeroo waa hunda sii mijjaawe jabduudha khashyatullaahi fi sirri wal alaaniya sirri atii dhoysaa jiru san rabbi sodaachuun sitaaraa yeroo gaddeebite wallahi akka jaba tanas gaaf takka lal ta odeeffamte dhalaaleenis waan tana cufa keessa seenuu ni dandeessini beeta ta durataa san keessan seenne malee intala takka mootii badiiti dalaguu fadhe bar intala bar saaliha humna qabalaal hunnooti durataa an biyyaan jenne laqaaqee mana fideen ulaa cufaatuu cufi xaaqee ta cufaatuu cufi jeen ulaa cufaatis cuftee xaaqee ta cufaatuu cufti ulaa cufaatuu cuftee jirtaa jennaan ulaa cufaatuu cufeetiin jiraati ulaa tokko qofaan cufuu dadhabee jetteen baarage inni tamimee ulaan san jennaan ulaa anaa fi ati rabbii idduu ta jirtu sanii cufuun dandeenyee jetteen baaragee dhiisee bihi jetteen dhalaalee teenya cufaatu aboo rabbi takkanaa nuu haa godhu lubbuu isii najaa baastee isallee najaa baaste maalayyaa fitnaa ifiif barbaaddechu ifiif isa barbaadde bar hadiitha sahiha khaanni beeyna khaanu cufaatu wal hadiithu fi sahihayn qissaa banii israa'iil abdullaahi ibni umar irraa dhufe radiyallaahu anhuma gurbaa intala adeera isaa liqii irraa liqeeffatte ni cufaaf beekami aboo qalabatii tana hin cabsinii jetteeni bar ni dubrummaatiyya nan tuqinii ni haadhan malee akkasumatti dhaabbate dhagaan itti cufame san irraa hin banamne aboo rabbiin ni dandaha sifaatana cufaatu rabbiin waa kan ikhlaasaa fi ittibaa fi sidqii fi istiqaamaa rabbiin waa kan gubbaa keenya akka bareechatti rabbiin keessa keenya sandaran haa bareechu gubbaa keenyaa fi dalagaa teenya ammoo rabbi gaarii haa godhu tuubuu ilallaahi wastaghfiruu الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين أما بعد أيها المسلمون عباد الله فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أحبتي في الله غربان جهفا رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه غربا صدقاتك كصدقته حرك بتا إساء أدوهم بين حرك مرق إساء تخن في أمس أسبرت أحبتي في الله وان شفاتو يرون ما خنقم رواية إمام مسلم يولالتن بتاجتي تناتو توتو حريف أنيس تنما فين بيقا تنانوري
yeroo waa namaa kanninu harkuma mirgaatiin namaa kannuu qabna. Atiis haa qeebaluu qabdu harkuma mirgaatiin qeebali. Bishaan dhuuda maaliin dhuuda harkuma mirgaatiin dhuuda. Mana kiyya dhuftee burcuqqoo xiyyaaf hin yaadin jaartii qanxuun qabu boleessu ajaksi ni dhiitiin harkuma mirgaatiin dhugi bismillah jedhi. Ummata gurguddaa isin NGO maarree dalayda ni nyaata qabi shunkaa harka mirgaatiin qabadhu ablee harka bitaatiin muri harka mirgaatiin obboleessu harka mirgaatiin khannat kunis maal garsiisa innaawaa dhoysuu keessatti bar honga ga'ee harka bitaa isaa yoo nama godha innummaan isa cinaa jiruun agaru lalqaa harki walitti maxxanaadhaan obboleessu akkasi qaqannee sadaqaan yeroo barbaachisaa taate akkuma rabbiin suuratul baqaraa keessa dirree baastanii yoo kana fani immaahi gaariidhaa jeeban garuu yeroo dhoysitee kannite saniitu irra caalaa bakka akka masgiidatti gartee ammaan tana fakkii namaa ta'uuf yeroo dhaabbannee nuti eenyuutu boo qarshi kum takka aboo ana kum kudhan gizee jette haywal beeni inni kum kudhan je'eemu anis 15 tun bareeddu irra caaltuun isii tanuma alaa shaluu kannan sadi abbuma nadhiitiin akkaawuntii darbi jetteetuma darbiteetuma isirratti 10,000 san darbeetuma khuxubaa kaase jechuudhaan nama kan hin beenu nuti dhoysaadhaan kunis iigoo aslitti lubbuun namaa faaruu feeti ni beeta faaruu san dhoyse wallaahi takkarraa ol tahuu dandeenyaan isiniin ja'a ka torbaffaatii fi kamayyiitii insha Allahu ta'ala gurubaa takka haala qubaa jiruun rabbii isaa ka yaadate eeganaa ijji lameen isaa imimmaan kadhan galas aboo rabbiin ni dandahaati qaama keenyaa fi ija teenyaa sodaa isaatiin warra laaftee imimmaan gallakkise rabbiin waa godhu du'aa ittuu ni jirti ni agarte yaa rabbii kiyya ija sodaateetiif hin boonyirraa siiniin tiifamaa wamin aynin laa tadma ija lama ibiddi isaan hin xuuxuu jee rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ija xilaata eeydu waraanni akka biyya hin cabsinen agarre isii eeydu san ibiddi isan xuuxuu jee taan ammoo ija sodaa rabbiitiif bocha abadan ibiddi lan tamassahumun naar hin xuuxu hadiisa biraa keessatti sadii je'ee dubbote ija haraamirraa gaqqabatees abadan hin xuuxu abadan hin xuuxu garuu hadiisi kun jara torban kana haa dubbatu malee warri gaaddisa arshii jala taa'u nama torban kana qofaa miti ahibbatii fillah wannin isinii je'e tamaayyii itti dhaabu tana haafif ibnu hajar inni kitaaba itti baasee jira imaamu suyuuxiinis imaamu saakaawiyiinis rabbiin rahmata haa godhuu fi rahmatan wasi'a innaawaa gariin ulamaa'ii lakkaawee warri gaaddisa arshii jala taa'u nama 98 jedhan san keessaa eenyu faadha ni beekta namni mujaahida karaa rabbii keessatti qabsoo godhee du'e abadan inninis gaaddisa arshii jala namni haafidul qur'aanii gaaddisa arshii jala namni haala gaarii qabu gaaddisa arshii jala namni obsa qabu gaaddisa arshii jala kana cufa hadiisaatuutu itti jira garii amman tana hariifa isii takkaan si haa gammachiisu qaabuu rabbiin addunyaa fi akhiraa si haa gammachiisu nama tokkoo fi ati liqii liqeessite qarshi kun kudhan liqeessite baallamni liqii san kafalu arraan tana ture jumu'ata arra siifin kan naje gurbaan aboo hin qabuu siin je haaya jumu'ata dhufu qarshii kuma kudhanan jumu'ata naa kannitaa ka dhufu yoo jetteen wallaahi ati gaaddisa arshii san jalaa yooniin siin je kam jette liqii yookaanuu yoo irraa buuteefis innaawaa kudhaniin sirraa qabaami sadii sii dhiise torba yoo fidde gurbaa banii Israa'il tokkootuutu akkana tujjaara ajaa'ibaa gabricha saatiin akkana jaa namaatu deemee isaaf guura liqii gabricha saa kanaa guura ammas numa jirti bar dalagaan tun dalagaa hariiba akkaawuntii isarra darba abaruurraa dhaqee qarshi 100 miliyoona fuudhee irra darba inni parsantiitu isaa yaa nama hin qabu je qaaxaroo guyyaa bira jijjiiriif yookaanuu irraa bu'iifi jedhan qarshi kumarraa qabna 5 sii dhiise jedhan guyyaa qiyaama gurbaan kun du'ee rabbi wajji wal qunname nama inni irra dabareef cufa rabbiin anaatu haqa godhataa tan dilii tee cufa irra sii dabre ati warra jannataatii hin gurbaasanii nama liqii isinii fudhate isinirraa fudhate laaffadhaafiin isinin jaa Allahumma izzil islaam wal muslimiin Allahumma izzil islaam wal muslimiin
وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمل الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم كن لعبادك المستضعفين المسلمين في كل مكان اللهم أجدهم بتأييدك. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم ادفع الظالمين بالظالمين ونجنا من بينهم سالمين. اللهم سلط الظالمين على الظالمين ونجنا من بينهم آمنين. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم أغلل عددهم. اللهم فل حدهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم أرسل العذاب إليهم. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك يا رب العالمين. اللهم انزع ملكهم لا ترفع لهم راية ولا توقع لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم آية يا قوي يا عزيز يا ذو القوة المتين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم